Pozdrav mali moji prijatelji, dobrodošli u Mali svijet priča. Danas ćemo čitati jednu jako poznatu priču o pepeljugi. Ako vam se sviđa ovaj kanal sa pričama, stisnite gumbić sviđa mi se, pretplatite se na kanal kako bi vam stizale obavijesti kada izađe nova priča, a u komentare mi pišite koju sljedeću priču želite da čitam. Pepeljuga. Jednom davno u malenom kraljevstvu živjela je djevojka imenom Pepeljuga. Bila je dobra i draga, ali nakon što joj je otac preminuo, morala je živjeti sa svojom zlom maćehom i dvije polusestre koje su joj neprestano zadavale poslove. Dok su se one dotjerivale i uživale u luksuzu, Pepeljuga je čistila, kuhala i radila sve kućanske poslove. Svi su je zvali Pepeljuga jer je često bila prekrivena pepelom iz ognjišta. Jednog dana kralj je objavio veliku vijest: sprema se raskošni bal u kraljevskoj palači. Na bal su pozvane sve djevojke u kraljevstvu jer je kraljev sin, mladi princ, tražio nevjestu. Pepeljugine polusestre bile su oduševljene. Odmah su počele birati haljine, cipele i nakit, dok je Pepeljuga ostala po strani, znajući da je njoj zabranjeno ići. Kad je došao dan bala, maćeha je dala Pepeljugi još više poslova, tako da nije imala ni trenutka da se odmori ili dotjera. Polusestre i maćeha otišle su u raskošnim haljinama, a Pepeljuga je ostala sama i tužna. Tada se dogodilo nešto nevjerojatno. Pojavila se njezina vila kuma, koja joj je rekla: ne brini, draga Pepeljugo, i ti ćeš ići na bal. Mahnula je svojim čarobnim štapićem i puf! Na Pepeljugi se pojavila prekrasna haljina, sjajne staklene cipelice, a tikva iz vrta pretvorila se u zlatnu kočiju sa 4 bijela konja. Vila kuma upozorila ju je: ali zapamti, čarolija traje samo do ponoći. Moraš se vratiti prije nego sat otkuca 12. Pepeljuga je stigla na bal i kad je ušla u dvoranu, svi su ostali bez daha. Bila je toliko lijepa da ju nitko nije prepoznao, pa čak ni njezina maćeha, ni polusestre. Princ ju je odmah zapazio i zatražio ples. Cijelu noć nisu se odvajali jedno od drugog. Pepeljuga je bila presretna, ali čim je sat otkucao ponoć, sjetila se Vilinih riječi. Brzo se oprostila od princa i potrčala niz stepenice, a pritom je izgubila jednu staklenu cipelicu. Princ je pronašao cipelicu i odlučio da će potražiti djevojku koja joj odgovara, jer je želio ponovno pronaći svoju tajanstvenu princezu. Idućeg dana princ je krenuo po kraljevstvu tražiti djevojku kojoj će odgovarati cipelica. Isprobao ju je na mnogima, ali nijedna nije mogla obući cipelicu. Na kraju princ je stigao do Pepeljugine kuće. Polusestre su požurile da isprobaju cipelicu, ali bezuspješno. Kad je Pepeljuga zamolila da i ona pokuša, njezina maćeha se naljutila, ali princ je dopustio. Kad je Pepeljuga obula cipelicu, savršeno joj je pristajala. Princ je bio presretan, napokon je pronašao svoju pravu ljubav. Pepeljuga se udala za princa, a njihova ljubav bila je veća od bilo koje čarolije. Živjeli su sretno do kraja života, a Pepeljuga nikad nije zaboravila biti dobra i velikodušna, čak ni prema onima koji joj nisu uvijek bili prijatelji. I tako završava priča o dobroj Pepeljugi, čiji je san postao stvarnost.